Afghanistan. Zo wil je dan weer? Ja, ik doe het niet. Israeli kule jangwani, ilikuwa ya shida nyingi na taabu, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Safari ya wana wa Israeli kule jangwani, ilikuwa ya shida nyingi na taabu, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Walimlilia Musa kilio kikuu, mwisho wa safari yao walifika wachache, na kwa imani Yoshua na Kalebu ndio waliingia nchi ya ahadi. Tunataka nyama, tunataka nyama, tunataka nyama, Musa tupe nyama, tunataka maji, tunataka maji, tunataka maji, Musa tupe maji, tunaona njaa, tunaona njaa, tunaona njaa, Musa tuna njaa. Kumsikiliza Mungu, wana wa Israeli wengi hawakuweza kufika Kanaani, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Kumsikiliza Mungu, wana wa Israeli wengi hawakuweza kufika Kanaani, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Walimlilia Musa kilio kikuu, mwisho wa safari yao walifika wachache, na kwa imani Yoshua na Kalebu ndio waliingia nchi ya ahadi. Tunataka nyama, tunataka nyama, Musa tupe nyama, tunataka maji, tunataka maji, tunataka maji, Musa tupe maji, tunaona njaa, tunaona njaa, tunaona njaa, Musa tuna njaa. Itatufanya tusiweze kufika Kanaani mbinguni. Mpe Yesu moyo wako leo, unawaisha. Tamaa ya vitu vya dunia itatufanya tusiweze kufika Kanaani mbinguni. Mpe Yesu moyo wako leo, unawaisha.
na Kalebu ndio waliingia nchi ya ahadi.